Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nkuko twabwiye yuko tuzajya tugenda tubagezaho bimwe na bimwe kugira ngo mubashe kumva uburyo bw'imikorere yabyo, haba mu biribwa cyangwa se mu binyobwa. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku kintu bita amashaza, ibiyagize n'umumaro wayo. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, uwabageze hano bwa mbere yakora subscribe, agakora like, agakora na share ndetse agashyiraho na comment kugira ngo dukomeze twirebere ibituma tumera neza mu buzima bwa buri munsi. Amashaza rero burya nayo akomoka mu Butaliyani bwo hagati. Iyo ari wakiri urunyogwe anogera abarwayi, ibyo bita wakase, atera imbaraga cyane ashyizwe mu mboga, ariko bikunze kugora igifu kubera ko aba afite acide nyinshi. Reka turebere hamwe intungamubiri zibonekamo. Kuri garama 100 z'amashaza habamo icyo bita albumine, ingana n'ibice 6.6% mu runyogwe rwayo. Naho aseye aheze aricyo bita kuyahera wekase habamo kuri garama 100 habamo 23.4%. Hanyuma urunyogwe rugira ibinure 0.5%, naho aheze akagira 1.9%. Murumva ko haba harimo intera nini. Hakabamo icyo bita hydrate de carbone 12.4 mu runyogwe, wagera ku yaheze bikaba 47.4. Hanyuma urunyogwe rukagira amazi 77.7%, naho mu yahezeho amazi aba yagabanutse bikaba 14%. Urunyogwe rukagira kalori 83%, naho amashaza aheze akiyongera cyane abafite kalori nyinshi cyane 315. Nubwo bigaragara yuko urunyogwe ari rwo rufite intungamubiri nkeya, ariko ruba rwiza gusumba izindi mboga z'ibyatsi. Rufite amasukari yoroshye atarushya umubiri mu kuyakoresha. Rufite kandi imyunyungugu nka phosphore, ubutare, potassium na lecitine. Amashaza akize cyane kuri amido. Bakunzi bacu rero murumva yuko urunyogwe burya rushobora gukoreshwa mu gusimbura nk'imboga. Urumva ko urunyogwe ari rwiza cyane, ushobora kurukoresha rusimbuye izindi mboga duhora dukoresha buri munsi. Hakaba n'ikindi kintu rero kijya kumera nk'amashaza ariko atari amashaza bita lentille. Lentille yo rero ni utuntu tumeze nk'udushaza duto cyane. Ibigize lentille byo ni ibi bikurikira: habamo magnesium muri miligrama 40, magnesium ingana na miligrama 40%. Naho ubutare habamo miligrama 9%. Umuringa habamo 0.7%. Naho phosphore hakaba miligrama 1200. Urumva ko phosphore iba ari nyinshi cyane muri lentille. Babyita anhydride phosphorique. Calcium ibamo muri lentille ibingana na miligrama 100 na miligrama 100. Albumine ni 22%. Hydrate de carbone ni 50%.
hakabamo vitamine B1 grama 500 ku ijana urumva ko nayo iba ari nyinshi. Hakabamo na vitamine BD, kumwe nababwiye ngo muzajya muhura n'utuntu mwumve harimo ibintu by'amavitamine ariko twagiye tubaha bimwe ubusobanuro bwayo. nka vitamine BD ibamo ni grama 320 ku ijana. Lecithine na vitamine A hakaba habamo unit 175 ku ijana. Acide nicotinique ariyo PP ibamo ari nkeya ni miligrame 3 ku ijana. Na vitamine F, ibi nibyo ni ibiryo biboneye ku bantu bafite intege nke, kimwe n'abantu bataye umutwe, abafite ibibazo byo gukererwa mu mikurire, ababuze amaraso n'abariye nabi. Aha ho rwose rantiye irabazahura ku buryo bwihuse. Rantiye rero uburyo bwiza bwo kuziteka, munazitekana n'ibirayi cyangwa n'izindi mboga. Amazi icyo bita amanini nwa cyangwa se amazi yavuye muri rantiye ni umuti w'inzoka zo mu nda. Bakunzi bacu rero murumva yuko hari ibintu runaka tuba dukeneye mu buzima, mu mibereho yacu ya buri munsi, ubuzima buba bukeneye, ariko wenda bamwe tukaba tutazi ibyo ari byo cyangwa se iyo biva niyo bijya. Izi rantiye zikunda kuboneka mu maguriro icyo bita supermarket hafi ya yose, kandi nta nubwo ziba zihenze cyane. Wazikenera yareba mu ma supermarket aba atandukanye yazisangamo rantiye. Urumva yuko ni ingirakamaro cyane ku mubiri wacu. Bakunzi bacu rero mwumva bibanogeye cyangwa se mubikunze, mwakora subscribe, mugakora like, mugashyiraho na comment yuko mubyumva, mukanasharinga n'abandi bantu bakabasha kubyikorera. Kandi turabakunda abantu mwese mwadukurikiranye kugera ku musozo, turabashimiye. Naho ubutaha murakoze.